nawe ntutinya uri ntutinya Imana iri kumwe nawe ntutinya bya bintu biguhanamiye ntugire ubwoba Imana yawe azoguha inkomezi Imana izogufasha gufata n'ukuboko kwiwe kw'iburyo Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turamutse amaro y'Imana twaye n'ikaze inshuti n'abakunzi bacu kuri Tarisisi Hope Ministry TV nabaye mugufa ariko reka niduze gato wari yakoreye hano bushitsi yasize yari mugufa cyagera tatu kicintuze era bare abantu b'Imana henda turamutse amaro y'Imana twaye n'ikaze namwe muri mwese muri ko murakurikana ibyacu kuri Tarisisi Hope Ministry TV reporter tracking wengarutse kuri micro ya mbere hano dushimire Aline basha nico gitamo na mikoro yari ngufi niwe heruka hano cagihe abakubitira show imezereze katuma hamashirwe Tanzania Aline niwe muntu wa mbere bakomera amashaka gumuhagaze nyene nk'ibendera bendera y'igiti cyajo n'ikikoma yikoma ibendera yonyene Jinisho igice cha 75 tugarutsemo turi kumwe na gwagaruka muziko gwa moro bateramisha ukabashikiriza imeze neza ibintu by'amavuta ibintu bitagase hari ibuhinga ati buhinga bw'ivyuma ikamvuki ubavu bwanje hari bafari maîtresse nyanzobe nyari netokora mutse moro y'Imana oyavuka asha amurazi bari karakwepa papa bari kwepa arazi ko baba namubaze byo yakoze kuri show iheruka oya navuga nareka kuba pepera ndabaramukije mwese nuko urakoze kuri show iheruka ibyakugoye n'ibiki ibyo washoboye n'ibiki byarangoye ko nashoboye kuvuga nashoboye kuvuga kandi numva ariko uravuga ubise amajambo make ututerisharije ayandi majambo yo kuvuga nzabyiga gatoya asante sana aramutse baje kudukurikirana uyu munsi ndabaramukije cyane igitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye n'aho muherereye ateze kaboru nuwe ngabona yifashe ibana n'umuntu ahagaze ku idarapo tukuramutse amahoro ubwitonzi.com menganyoye saporo awasanga kwega duke nibyo ulisoma duke naborerewe mu mpemu Yesu Kristo nuko tugarukiye kuno hafi yanje hari umukobwa witwa nde wewe yitwa Sara egera mikro nako ndakinjuye naguhaye nitwa Sara yego Sara wande Sara Mariko wande Matayo wande Miburo wande Minani wande Pizza ntibibaho bariko barambinda abantu b'Imana bariko barambinda ariko boba miburo wanyabenda kandi Minani na Nyabenda bakurikirana ebuze nawe uteye gucwa ngo Minani wanyabenda kare mugomba kubesha tuba twababonye tukabazuminga tukabavumbura muze mubesha abandi apana ntuze mwakoze ngo urabesha ntuze wera higereye
turi kumwe na Bera Gogo Gloria Beri nazo tukuramutse. amahoro cyane Ramutse baje kudukurikirana. ndabakunda cyane Ariko umunsi baza urabakunda nabo bakagutera indobo bati turakwana wocu uvuga ngo iki? birasanzwe kuko urumva si ngombwa yuko ukunda ngo bari bacagukunda Fisho yavuze ngo gukunda ukunda atari wa gukunda gukunda utomukunda nawe yo mugere gukunda nta gukunda oya je turakunda jebe mu rukundo mwikundanire ntimumbaze kiwe turakundana narakukurutse naravuyemwo narakukurutse so okay papa parfait Tina zo avuga ati je na trepe ndaterura mese neza Metere cyane ndashika. Hayi nuko ramutse bari batukurikirana yo kandi wibutsa akazi nako usanga barakibagiye Ndabaramukije muse muko muradukurikirana. ariko wasaraye Yego nasaraye. yo Ndabaramukije muse muko muradukurikirana ubuzina ni gwa rundi nyene indutira byose parfait. N'ubuzina kuko ni runini rurabuze. byibushe Ndabakunda cyane. turashitse uko nabo ndazi baragukunda shaka parfait nazo Ego barankunda ndibaza kuko je nkunda uwo nkunda nija mu giba ko byabivuze. Yesu yavuze ati nkunda bankunda. Nanje rero nkunda uwo nkunda. uje ko ndagukunda urankunda Bagabo ndagukunda. bagabo wowe urabesha Oya. nuko ramwe nibavuga ati fironi Imana yaragira hinyanyura itubwira ngo bantu b'Imana mwebwe muze mukunda basi banyu atariko nanje nkatangara ukuntu wavuze ngo dukunda basi nawe yavuze ngo akunda bamukunda none ivyo niriki tirata dusoza dukunda abadukunda rivyo basi nabo tubayabire ngo egerayo nuko twinjire muri iyo ndirimbo nzitsa y'umukozi w'Imana yitwa Pastor Onesmo Yusto evuga ngo usiogope ntutinye reka tuhetse akigwa nino ndirimbo twese tuvuge ngo usiogope Mungu yuko nawe usifadhaike umviriza atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Mungu yuko nawe, usifadhaike, yeye ni Mungu wako, atakutia nguvu, atakusaidia, atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. nawe ntutinya uri ntutinye Imana iri kumwe nawe ntutinya bya bintu biguhanamiye ntugire ubwoba n'Imana yawe azoguha inkomezi Imana izogufasha gufata n'ukuboko kwiwe kw'iburyo Mungu yuko nawe, usifadhaike, yeye ni Mungu wako, atakutia nguvu, atakusaidia, atakushika mkono wako. tuva kwa Yusto Onesmo twerekeza mu gihugu cha Tanzania kwa Boniface haya ni Boniface mwita Boni Mwaitege twagiye Unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe. wewe ndi mlimba Wewe ni Bwana, unaweza yote, hakuna
mwingine kama wewe. Bravo watamesha. Wewe ni mtembeza kamera basi kwa naweza yote, hakuna mwingine kama wewe duniani kote. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe. Wewe ni Mungu, tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu, tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu, tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu, tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe. Kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe. Tufare kwa boni mweteke kuva mu gihugu cya Tanzania twerekeze mu gihugu cya Kongo. Twese ngo n'umuririmbyi nawe kugira ngo tubaze dutaramane nawe dutambe dutarike. Aha rero nta kwibanira nawe aho urahaguruka dutambe icyo bita igikongomano, utambisha abasusu, utambisha amaboko, utamba hose twagiye. Haleluya, 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 amen, haleluya, tuzosimba gusingiza. Gutamba mu vyige mwegere mudusobanurire bantu b'Imana cyo no kwitambira gusa uko nzi ko bivuga Kristo nyine mu rwatsi. Yeah.
Reka sema chiwe. Basta jewa Ambisha basusula. Molona. Ibintu birakomeye cyane batari bwegera. Utambe tukatike no. Ofete kuna kubona wewe. Rero unorugira ugatamisha amasusu, ugatamisha ibintu bikagira inzira. Uzagenze gute? Umve. Sala meko. Kamera uri karatamba. Kwadiye. Konde. Ahora kachonye ibintu byakomeye bazabona ari kuri kamera kwa yati naje ngomba namo muziki neza.
no musi wewe tambisha bega gira kwa kundi twabure sawa wana tambisha basusula Imana ziba zimeze neza cyane muri Transition ku Ministry TV. Cyangwa Imana bangishare mu byose cyangwa ibitugize byose bihimbaza Imana. Sinume gituma umuntu atambishije basusu cyangwa gatambisha bega cyangwa gatambisha igikiriza. Cyangwa bapema wigene ngo ni miziki aho yareka. Kare. Marika baratazira cyangwa uri mukana Dawidi na ukuntu yatambye ni muzika mukoroka nabazo atambye gute atambisha mabega atambisha basusu. Sangana mezera tayipana na stream yatambyemo. Rero sirigi kongomani ebana umuntu wazo usanga yagizuka kagiruku. Papa robi. Ino mezera cyane ugatambisha nyine igihimba cyose Imana yagoye bira kihimbazi none. Rekanyene munyemere no muzije sotsera hano no muziki zo n'igice cya 25 ubona neza ko aregeza indirimbo zimeze neza cyane. Dusoza kuri no ndirimbo nziza akuva hariya mu gihugu ca Kongo. Ariko tuzoyigarukana tugeze sezo ya mbere. Tuzogarukana muri 76 tuyibandanye uko iracabandanye uko ndabibona. Kena mukore ikintu bitumwe imenyerezo muzogaruke yewe tugira bya binire no sange neza cyane. Reka shimiraria ibu bafu bwanje witwa Aline Ariana. Jasenze kuze ukatika kuri yakose kweli wari ibitse. Wari nde ko kino gikongo muri ndakizana. Tugushimire ari. Mwako. Shimira batukurikiranye nawe. Bashimiye cyane Imana ibaheza. Asante sana. Kapo. Tugushimire nabo batukurikiranye no munsi. Nuko nyine wahejeje. Yesu Kristo. Tugushimire nawe hajya ni Sarafina cyane. Saratoga. Oya ni Saratoga. Muramba tije. Zabaye. Tugushimire ko abanye natwe muri show y'uno munsi. Murakoze. Shimira batukurikiranye nawe. Ndabashimye mwese mwadukurikiranye. Imana ibahezagire ibyo mukora byose ibyo murondera natwe ariko nitwibagire natwe ibezagire. Amen. Mwibuke gushirako ego akaboro. Asante sana kurundi ruhande dushimire hariya Bebe Bera Berinazo Gloriano kumwigizayo Gloriano tugushimire nawe. Turaciye. Kareka kurikiranye. Yego ndabashimiye cyane kandi akashobora mukara kuri slow cyane wavunkura amavuta yo gutama narimwe oya urumva rero ndenda kwakira ncanga mutse bagomba kubona ucanga turashimira rero bararero abakunzi bacu bose turabashimiye muri make bikene murabizi nibijya nyene hama muramutima sonda mugudu chawe safari wanyoye yitamaze reka ikwabagize papa parfait nazo tugushimire nawe. Murakoze cyane kunshima. Yego sha. Ndongera shimira n'abadukurikira. Ino munsi yarisho twakumumuyinda dukumumura basusu dukumumura mutwe dukumumura amatwi dukumumura turu. Rero turabashimiye mwese mushikara hari mu mwuka bwiza. Asante sana Parfait nazo dushimire Bebe Berinazo twaje turashimira Sarano y'abanye nazo tugushimira Sarafina tukaganira kwa Maîtresse Kabolizano tumushimira nabo tugashimira Aline Alinazo tubashimira mwese mwabanye nazo dushimira Alinazo tushimira wari nyuma ya kamera n'abavuga ati Jesse kuva mu izina
ariko bamwabonye yiyivye abamuzi baramuzi dushimire mwebwe mwese mwanye natwe no kuva mu ntango gaza turangije tuza dusubira mu byuhore mu bindi bice bikurikira shiro no muzi nani rangira ariko ibindi biganiro cyabandanya tuza dusubira duhore mu bindi biganiro zo kurikira nawo taha bye bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.